brat Darko. On je još na pripremama. Zatim drugi golman, Bogoslov David Sedlar. Broj 4, Darko Grmača. Broj 8, Ante Mandić. Broj 11, kapetan Brozo Brkić. 12, Marko Rudec. 14, Dane Bošnjak. 17, Leopold Pavić. Ima broj, ali nisam ga uspio zapisati, kaže on će onako riješiti utakmicu, Robert Čibarić. S nama je i župnik župe Svete Terezije Avinske iz Suhopolja, veličasni Pavo Filipović. Treba je stići, nadam se da je, i časni brat iz Varaždina, Franjo Glasnović, i broj 18, Luka Banović. A izbornik je otac Ivan Đurđević, otac Filipa Đurđevića. I utakmica može da počne, igra se 2 puta po 10 minuta.